No video be and then some who Ken Ofori Atta nam landing and Bediatuo so say me so about live band so body you I say say and then incident you not turn us and akwa Friday my main fa Kofi Asante Bediatuo shasi na me fa ma medru bebia mama penny alonchi cyber security month me shasia na me de ye futuo e de ama adasa se ewiase shebre ayese emre ohun ye nin kaso ena obia obasa asisu bia no o ne shebre de broni frɛ no destiny no na sene na enyum na ono ankasa to awo shebre benia mina masemni o se opebeba madufoche ayeja obia wonim Kofi Asante Bediatuo bia nim sebi bra wa brewo asasi so ewo ewiase weimu na tumi kakra Ghana for the fem Akufo Addo ono ani ofa na fei Kofi Asante ase se wiase nyina bonebo obehunu wa ha se siga etwia na no no twe no mi no jemku ha ene atare na odi abone to blazer motwa hey we are say kasa akese bia woni kapre ana oje dama tusere afei namfo a onni no mo nyina na jese onye nimpo no akaise obi eye obremo futu a Nyankopon pese odi tu ye nyina menka se odi tu obi meka ho bi sabi obi wo a ene nyame aye nadom oya appointee debia efutu e wo Bible mu a eya medi tufo ya sapon de bo nyum se opani bi tnasia na wafa akwa bi a ohwe ni nwan so na akwa no isanse de bia no onim da bia ofri benti no ntuma godada no okope bia bi so no de senye nti so ohu se ahomaso ba ne bro mu a na wakonwo nim akohwe ne ntuma go no de na ehye no a wasesa no ama ene wayese ne otie no na wakohwe sa ntuma go no sana David a wo Bible mu a wanti nyensi nyame asori dan no na ne ba Solomon besi ye no ono so ode ne ntuma go san dem na ada na ni beje pa sabu obehu se asene ya ye mensem no na wakwakohwe ne ntuma go no na afei wanya ho brase watimi ne nipa eden edi atena enti obia woni Kofi Asante Bediatuo bia no enwum na ogina wa wo to no mumi nyina fanya futuo na fa mobra a etene a esonya miami na ewiase yemfa nko bebia ewiase yemfa nko bebia oni makani winchi o se enwuma nyina ya dijan na asem no ontiase kopim se okohia opani bia wadi napi wa asase so na pani ne na kire ne se me ba we wani na hwefidie ye siwe ya ene apratitie
na menka ho asɛm nkyerɛw sɛ emedi atwam no na de fon kwa na timito sa afidie no esika fon kwa na timito na ene se wo hwe ne tibia mu a wo de bibia enyeye se de ye pre wasase su pe bibia ye pre wasase su bia no ye fanko ba bia ene ofi Asante Bediatuo or the nicest and most beautiful car we wie esika no de Akoto a se sika no wi aya o de koto sa car no ene wo to nyum se brebe ni an nsa yi se ya o se mi na ma se mie no on fanko ba bia car no o ntwi bi ni tira nye kura na yire be kwa kofa ge boyfriend na boy na twi car no wa bra wo tie akonwa mu a ese ya soso ni nsa o ono anan ko ba anan ko wo sugar no ese no enioma ni wewa ni mu na wantimi anso ano enyai ya ebo no to fam no ana odina wo ye se bi ebe ni a me na ma se mi o eti ya fantu ya hofu na ewiase so ya futu ahantan akakabensam me obi wuni me na mo fa ne mampani otimi fa ne sam bonku no atwole ten wa yi ebi adi oko kan no wasa ma boys kwa ba be tatao yetiwa nomlevo wu ne na wu no wu si Kofi Asante o wu no na domlevo no odiwachi osi domlevo wanyidi we di 60 Kofie afei ukotena fie ya wanyi wusi a ene wa se kontomre a yedi eja kanu no ara be nyara mi na ma fe mi o ne na ma se mi o anya so ya na bi siri wo eye nyansa wanhua na me di tu nipa fu se onhua nyansa na ewiase ya fa nko ba bia na nipa brawo ase brawo hu ase na nipa yensa hwe nipa yensa hwe brawo hu ase but je o mai content so because who fa element penalty na wa chese o chese unu ho ese odi ho beka Kofi Asante obe prapra ne ho ene wo hu na ko gina million penifo ne mi ofa no en na wo tonum na ene wara enti saadi ya video no di po twa video no me manamo na me dia ye afutu ama ye nyina including obi bia se brawo ho ase na nipa ye nse hwe brawo ho ase nipa ye nyobia obia nyobia he so we the demeanor of Omampani Mahama senka mena makofie na maba kafe kwa na kebi anka mbe chese se maba enso chese ahobrase ne den ahobrase chief of staff he Julius down to earth what they have appointees no Dr. Kalistus hwe amaboa hwe kopoku hwe we everyone chese obia brem ho ase hwe Akufo Addo appointees wo de hwe nansi ya omo ekọ rounds yi hwe de Brian ye oni boy yedu my subordinate ahobrase hwe yeso bro ho ase a nyame o mauso yeso ma wo so nyame o brewase o dumuja o gu ani ase nipa jetimi dum Kofi Asante yese wa yese kontomre a eja kanu afa na abeto sebre be ni afa ni won sa wo sebre fa ye futuo medana se se wan ko se dem na wodia na brabo a se se ni sa aye mete ya egugu ha ode to sebre be ni no eye de be hwe ya bra e di abonu yi na ya ma hantan anse yemi na ya nsua Kofi Asante Bediatuo enti eye pa ni po twa video wa ya de e de sa o na mko twa ye den o twa bi betu ni pafo
Sene beya. It's in the public domain. Yes. We pan fan money who so. To me, what did Akufo Addo nama akokra ono shigala galas was on obana okunkun ohine ti ho sorry tia me. O de kwa hin. Political power expiring date. E de kwa hin. Papa Bediatuo go nikachi or see position is not property. If it were, and can we former owner? Can we former owner? Many year future, Namasa etimi biem say ne nyame aye wadom oya appointia prewohase. I know most of them are very down to earth. O fena send your befa obeje oso. Sammy Gyamfi. Ebi wo wa, Sammy. Down to earth. Just say what you cry and send your baby. John. Down to earth. There is no appointee of John Mahama or one time. So none. Within a chair was a you'll be expressed, you'll be kind of here. Exactly. Intinya dia, ya kwakofa. Obia, owahu maso. The owahu maso so no, me NAPO kumihu ametian. Emi bi etwa mu akoye ametian ni osaya maso amesa tian because the di ukan no owahu brase. Nti wo a sebi yesi bla be hwe baabi. Enye se eyi ena oba be mama ho so apeda unsa. Tiene o ma ne hu su bi ma me hu na mesa tian no. Tiene no wasi so ntimi a adwuma ne ja to ho e Ghana for dia. Listen, Ofori Atta so enam amanene say the land there. Ken Ofori Atta there. I say Nyankopon tian baako enti unse chiri ohuhuru kakra ni nyina ye ade a eribetu ye hofo na very soon the me tete no very soon obi say how soon is the soon na me maka say until it is done I can't tell but the me tete in the corridors of power course one there obebu na ketima bagana because she said the ho atono na onwa evident say video ya o the school bag abon echi a say dey na womu say dey na womu say o de nyo me kodwa ene wonka ni hu betima ye pound betim so aye pound betima ye bibia na wo mu na ketemu ama school boy sene esefata e wo senipa etimi shaase ye dede e okrom ha nti se wo hunu a se school bag na one ne yere no ne yere ai me ko ka so e broni obi so yo free ba we nye free enye free o yo broni o bibini broni se omonso no se o taste na hwe Ken Ofori Atta ne kon abubu agu na chi a se utimi se wakotena yie papa ohia otwea heba on because otwea heba ndie o se etimi san konfo yare na bi se ohia otwea heba nti omu nyina ya bebo omu so mbenya otwea heba na maneshe mbuto pa otwea heba papa ti o se yema omu bi ama bi na mfa nkoma na nabi ohia bi otwea heba no etimi sadam yare ana na kafo pe just next week there be etimi dam because akwado so e wo dam e wo se yema ni bi na nko otimi mum na etimi sadam Ken Ofori Atta there mum yan fan to there because I don't think say he's a good subject matter. Now to the substantive discussion about Galamsey. Murabi Galamsey ya dia sebi preduasa asay nsuwa asay ya kwaye pi na sene na no efiada no mebe kire mu wa ha say fight is a word that men per se ye be use for sebi amanfo a ekomo ya enti omo ate omo ho agu kwaye mu a sebi omo essay ensuo ne
ensase wabra sebi eye your friend is saying a good year Nyankopon de ahye fom a e wo se omutuo entina omode say ensuo kwaye eni mfu ahodo a sebi nki edidi free mu na on say ade ekoso no ma kyeremu se ye wose ye tase ne se besepa eni konyina haban na se me hu se new month to gold edi gold ne kwa manone na amanone fo anya gold na eye Ghana fo dia no eso mfaso a na minua ono wo kwaye mu a ono soso wan famra kwan so etu fom agudie ono soso ye tata na midi yawo se me ye Ghana ni isanse eni se ye ni yenua no mo kwaye ni mu ko. That word fight is something that I want us to erase from our parlance. And they say, Nyankopon ena de sika ko de che. So far no, o man we aye wo mu no, gold na aye wo mu no, yentu ohamu chichemu be se miensampo miensa yentu ye. Yetua ye miensa. Na je say, ye 97% of gold depositor and that's what you say similar yentimi tuye na there ya ne say omu tu from agudie no e from agudie na omu tuo no a omu si ahoro gold efra nwam na yenya kakra no sa nwia na omu ahoro gold na fi no so sa akosesa sa nwia no na de koma obi a owo good technology a otimi di sikako ko free anwam a ogabi sa nwia kro na nipa ne si ahoro ayi gold no otumi sanya gold a eso chen de nipa ni ye efiri mu atese ye tu gold no kra wie o de yensa yen kwaye ne yensa se ni yensuo nyina wie ni yesi etu efom gold ni wia yesa akosesa sa anwia na asa de kobu omo quality technology on tu gold ni e machines ni no a etumi sa extract gold efiri sa anwia ni let's say se ne bible kan ye no ndia me man nim entina o my Ghana yesi apinye ewo Galamsey ho anunti mini minister Owura Amaboa enu mampani eya adwen se ndia ne wo fom na adwen no yesi wa adwen ne wo fom a body no ene bre no ehu be hia se ye be ma enkyerɛkyerɛ no atumi omu wo kwaye mu no se ne be ya omunya enkyerɛkyerɛ no yie na yetimi equipo omo na aban regulate na regularize eye efoma gudu ntu a ogabi yenhu bibia e friend Galamsey biem Ghana ha. So the first option, you know, eye sa kokoboyi a kenebu anom ne penifo enamo a omu sizi machines no fine. Many of them nya adwini one or two bi ho say nipa no sizi machine no when sizi machine no ninya ebekwa akotu ena impempi no omo wo kwaye nim no omo kura do so chen Ghana ha mu nyina edupa for the entire amini kura ko bu kwaye nim one way they overcome them ebio omo say kura sika because what all good ena omo say kura akodie etuo ejan asekan kontima ya omudi che eponim na apoapo woga na nyina obeka se honorable bae no o se na Galamsey fo na fa emu fa kese na se ya no watimi akwa wagege kwaye ni bi na ni nyina ne se so pamo mudu na wa fantetie no a yedi tu fo magudie no antete won ankyere o mo se kwan pa ni nie etimi ni nyai ekwan bone no so nante a
the best about Betanaham as about discuss Galamsey. Etino honorable num or my imagine say no omde ebinum be kwakọ amanone no makotete wo na omo mbenya tete ne ba omo so abetete efa kese na ewo Ghana ha no se yetimi yesa de ni wie na yatetew na wo se entete na yede ama wo no wo mpe na wo de kwan boni na abefa so de a ete se wo no wa ya aden asubrache sa ne ye twe wo so a ne ye twe kwaso anunti yabesre omo kwaye mu se wo pam mu nyina kra begu fie se efi na kro mu nkokwaye ni mbie na de o de koto fence wall etwa kwaye ni nyina ho hia eze nipa ni ma bio ebe kakra wo minister uto de man wo pie ho because e kombede no ama na dwen ho se ene ma mi fa tuo na na mbe wo kwaye mu enkokro no bo enti eye besepa ani ko nyina haban a e wo se etase no abanyansafo enti mi gusu a me bon ka yese honorable minister ene na pamfo omo hihye especially the omampani ede ba ya friend responsible mining pedro eda no da bia mi hudi ni bo edi ni wadodo e wo se nkomo ye na abbreviation kakra mai responsible cooperative mining den ti pedro so de no omo nam kwayem no omo kire kwan ya nipa be fa so. I think say the earlier we put premium to say ye ko ma entity no akwadre ye mebu na egu nwura mu no the better for all of us. About security threat because say ya the na the terrorism na the rebels because they say ko foshe kwaye ni mu a etu ekwo mo no bibi ni se Ghana amikura obi etu bo se bedu ba bi no na akoye se okay ene enu ndi besie ni na ya hwe ya na ejatom but ye bom pa se emu ho so hwe nhye ya owu amaboa ene mampani ene na pamfo especially you say ekuobi so the minus omo so so ntutu ya mo ye ene mampani nani abrese crodom o make sure say yen kwaye ne yen sa sini yen suo ense no mo ye fantete no enkom se ye sa wie na ene emebu na wa ha yesi ohene wo da eye ekuro ya no fa wo mebu bia na kuro yi ye pese ye tuska kokko wo ene yen kuro ba se du no maka bom enu mebunu momra ye be tetemo kwan ya mo be fa so mo be tuska kokko esan se e wo si tuska kokko no na oman no so ya bibi eye oman na juma cause gold board e wo hosa no ye hu sika kokko a e betimi am ye nya enough reserve na ya dollar to cedi na da bia na dollar na busidi no eno so unse ya ti gold board ama cedi no enya hoden a edu ba bia gold ne ma na afi akoye ahaw ni nyina ya de a e wo si ode ehyehyɛ papa egu akwan se no mampani eye no timesre se ba bia nam no ho tro nti yentutu ya nam nkakran na ye manindie no entimi omanfo no especially omo tu for agudia na omo fa ekwan papa so no say no yes obi ho ya man license mugabi ye wo driver for bibra omo kura license a omo ka akakro hu kura chen the only license we say until very recently no makaka from infancy as na mini license as we be america bedru no nipa bebru ya omo kura license omo ntimi fanko the tell say license ya wo de be mo obi no en trese we wie sebi ne to paper otiase because obi wo kura license ne pa na so come on TV license kura kanu ye otiase
enti enye omo ye small scale mining nyina na ye mining papa eno so e was small scale mining for no omo ti sa de na se na omo mom ebuama aban etimi tu omo a omo esay ensuo ene akwaye ne so sa se na be ya omo so bi beti to be ado no here state of emergency na Debbie, eno de your state of emergency a technical word o akwasi eno ntino mampani kan se nyanwu ho obi ti state of emergency a o de yemfa your phone in Google state of emergency na nipa ntiase se nyanwu ho o ti ase state of emergency ni say a situation of a nation a situation of national danger or disaster in which a government suspends normal constitutional procedure in order to regain control. Tier word no, or say a situation of national danger or disaster in which a government, so in this case, in which John Mahama's government suspends normal constitutional procedure. Now, is it good to suspend normal constitutional procedure? Ete yadia fani se yakwa fe yehu se yentimi nko baby enema dru no ayeden ebia emabru no krampo no mo de tuo ni enema sese omo nsama ma omo ya soja for the face so. That is where we call a national danger or disaster. Then you are supposed to suspend a constitutional procedure, such of which, and he said, instead of dialogue, you know, so say the dialogue at two, so the news here, bonusum, the telepansam, you won't do it is helpful to you know, and helpful to papa. Impo, send this in forward position, you know, and no madam say, Akufo Addo kranko your friend is saying, your friend is saying, state of emergency. Na omo a call for state of emergency no. Say idea nanka ye say bia to say akwa yadafua no etakwa MP a tumi. No kudu kanom. SCZ conformal and say pics. Omu CZ way no ma etimi de ankobra no ma obi timi de e friend say excavator kosi ankobra mu in the name of akunta mining a wo tu akunta no so no ya Akufo Addo sabia no say no ewom say yenkwaya no emabru ni bida so wom ya omampani ene ni minister oru amaboa eguso omoko na so no yenyambu baby a okunu yese we de our hands are in despair no yenyambu ho emunti ehunhia say ye be kwa state of emergency bia to regain control. Abai hasn't told anybody say we lose control into no was say wakofa a certain your friend is saying or suspended constitutional procedure bia debi aye dru no aban still will control oguso a otu ade ne so sa we no se ne kan ye no entitie ni ye adwuma na nipa omu wo kwaye mu no ye fra mu nyina se mu nyina mabunu ye nka se ma mu ntu fo magudie no ye pese mu tuo na mom mu ntu no responsibly enen sakra se bi ye ton ni enyoma se bi FDA for bo hu de we omo ya no ma trase drink responsibly eno kra mpo a oru ehu a wonum woni gi a wonum no o se bi drink responsibly onu a wo se jotu ara ye you say ya tro jotu no ho smoking is harmful mebwa to your health it your tro smoking is harmful to your health na wan kasa na ubetu rufu say ene u smoky kra ube smoky responsibly mebwa chacha kra gaining commission omo say dey 18 no omo say be responsible
entino efoma gudie no enye say wu say yes gudie wa ha entina wo de aso akoro na tu na wutu from there bi e wo say your man is responsible yeah responsible na ye tu efoma gudie no responsibly send ye be ya nipa sebi omusu ye nchirima no omumma me inherit chemicals say ye nuani ye di nyina chemicals ase no ebedu baabi no say na say what say so obi ko wo a edu akora ne nsa mienu obi wa ne nsa 7 ne nsa ntia say 7 na nipa da seni a wawo a akora ne nsa so ase eye enso eye nwotwe deformity ntimesre yetu okrafo no na yetu momonefo well mo ko se kwa ye ni bia eye ni afie emergency okay na munya ntete a aban regularize na unregulate mo amutu for magudie wa ha no machine wey ye dey tu for magudie a is about 70 to 80% a year mo betimi atu gold ayi gold na free annuanim enya se mo ko ya mo de so bo for ma na makọ hoa no munya kakra mo se o tipa na ye de kwa kopege baby sam na bu munya abutre enye sebi de bring na na yiska kokko ena sebi nya da ube tobo atwa fra no na empafi besi wo enye ye friend say di da na ye enye di preko tumi nya abutre na ye mfantitie nim se ye de mo ko Australia ne ba ne anase omusi technology on di for Australia ne ba omu de ba no mbetete mo na mu tu for magudie na mo ankasa mo se na se na se na e wo se ye no kra na afini akwadi kan se na ye di nei enti munya mutrema aban na aban fa ne hihye papa no nwu akwam na wo ye sa no ma no wi a obi abedi de yanka se menkose ho nkotu na momu no ye ni yiye ensensuo na oyonko atimi de excavator akosi echanfa akosi ensuom ensu awuni se yesu tene a kwa ma obi nso anom na wa udi saboni we because of uboto nsika enti wo so eyema enti sade no nso so mo nwini nwini na mo kai hu se edidi da na ye den eye enye didi preko medasi nsa ekom de wa ye friend Sammy enu emfuma duanu nse yenu wano ye baako ti udi nsa baako ni didi ne nsa mienu na wo de fuma duane eni brebre eno so doso panifu a mo so o mampani apa mo a mo no madani supervisors no nyai na mampani wote obeyi wadi ni se meti a mia me kwa akoba amanye o mampani MC we konkonsa de o yesei me kwa no ni konkonsa me bulo eyi me konkonsa de se makwa tete na maka me kama we hu se me nam kan ya de ya MPP MCs no so mo ye bi mo ye bi ni enyeska ni na efe ti yes not all that glitters is gold ade bi o wa yes kwa bi o wa tini wo nipa no so we ni wo nti enye se wenye sika ta wata so we si dan koku na o de kope gas no me hia kwa ya be fa so a wo so no efoma gudie na ye betu ni responsibly anunti na decentralization no ebwa on my way no ti MCO DCO bebi a wo bia no so mampani etaskill say aha say Galamsey ekoso no e wo say jaya si eba be Galamsey wo say you adu that should be the next step because so mampani yo mo say MCO bia no be pin say you betu Galamsey wo important tuja enemotu a aban no etu efiri be ye bosumi otwi mu a eye ni so kwan bi so no aban eguso a oye de ebetimi na ye mfada ko ana ye fiti preko pempo yesen o ma ye bi but se ebeso ani de ebeso ani akensu na ni ate but o muguso se na nse hwa ankobra ani etiba so mo ana o mu de machine sisim ni nyina no ono abo aya me yetime yi afrim na ye se edambo efrifie charity begins at home ono ne constituency na ankobrada nti sankobra mu atia e wo se honorable adia wo ye ya o ma ankobra mu tie ye no MCO DCO regional minister fire ne region ana me mpesua so ana
ne bro no so ye tu Galamsey no e wo se ye task ono na sa suban na ono da na di a etimi ma nkobra ne ani ti no ukọ Ashanti regional utu se Ashanti regional minister obo ne homodin e fa Galamsey fight no ho fight ne be me se me impe that word fight but se fight Galamsey na mu dia e me fight the people that are in Galamsey rather no yam pe kwan ya e be fa so e be tete omo entete ni ya adwuma nipa no be ko no wo tu from or bo from e kwan ya be fa so be ya adwuma no kura wo kon be do baby wo your friend is saying Eastern region here Mugabi so ko wura ho pa na ye ka cho say ye tu Galamsey wa ha na say bia ye tu from obudie wa ha e ho nya Galamsey but they say you know the difference between Galamsey and small scale mining or whatever enti no when share a point no me emfa so ye fasa akwan no so a ye mre gold ni Nyankopon na de ma yen me mentiase na me say repeat say go face to gold new month to gold Anglo Gold Ashanti to gold na omo tu sa gold no omo di ko omo krom na me Ghana ni ko tu a wo so wa ba be cheme eno no me ne wo ya adwen yeye etitete me na me so to gold ni bi wo kwan pa so ijiri say sa kwan we de sa ban fa so de a obi abetu gold no obetu na wa ye responsible say amrana sebi okra kra no Rollins kan no o say okra kra mpo no sebi o ja na nan ya wo kata so na wa ko tutu form no waja ho na wa say free one wa do enam say wo petrol sikanti ana diesel sikanti no na wo de wo nam wa ni say wo de wo to diesel go excavator ma na de abo form ban na wa sa anwea na wa hohoro ban na wa sa anwea na wa hohoro na wo bu muegu na wo yese sa no ma nyam se bi anim enti no aban tete wo mo so tete wo mo wie na entity ni nyina achi no omo so de omba ya no omba ya dia e na se mu obi ne kun MP wo ti ase na bosi akudi ni ti ba bi akire ma na o de age ti e ba sa no dia e na ye be drabonten ye say aban tete mo e na mo antie e na mo de mra asem se na mo ya oyonko we onyeska so a guess e na o de be kwa akomo mo ohun e say ko Galamsey site ba bia Galamsey wo bi aduane bo de nchen kra ha adan ya obu kreska nti nu aduane kakra bi ko ho a na oyonko wa ta mabadefo oto a okona akono abiem a obesa ato nti they help in building the economies of those areas but they make omo indigents in that area no find it very difficult to live in those areas nti mesre say yetu okrafo no ni etu momonefo ti momone mo amuntu mofo so say yesi mu free kwa enim mu free ho na mu mre fie mu maje ntete se mu bana se aban so ntete mu a mi na epoku me ba be ka bi amamo obi abeka bi amamo na aban ni so no hia gold no yesi gold board bi enti na si gold board yesi gold board se na be ya mo so no betimi aye adwuma ma eso aban fa so na aban anya gold na wanya reserve na yetimi abo amasidi ni so aye kra behwe enti mesre mo se emamu mfam ran nsem enka se akɔhyɛ ɛkɔm achi nti ɛkɔm ani brenti o sense asensuo asɛ kwaye da bi mesre obi amfiri kwaye nim na momra megye ntete mo baba mo benya ntete mo bekwa ko tu gold no anwe na mo horo na mo huru tugu no gold ne fa na mo huru egu no ohwe we obewie no na wa hwie gold ni nyina egu na gold na sa akodi asase nim wa bra technology wo ha ye betimi dia ye unkofa mercury unkofa cyanide enfa nkohoro nkonko no nsuo bone ubewie na kura na wo kura kaka ye wonsa ti we ya mu ye ya mu amu kum hu ti mu nyai obi anyai no mra fie why mo ba no abege ntete nya ntete na eni aban na ehwe mo so aban ko tu golda o so okay gold na mu nya san yato unko fie a unko de nkwa nhwehwehwam enya fei na oba be ya ade a sabi ebe ma da achi bi ntirima so ba be bre wankasa wo ye ko wo ya wo ya wonya akola ni sa 8 na ye ofe utime wu akola na ni ti ayese bama nti ye ofe akola bi ni titini kakraka na nani ahanhan nti wa wo ye bonu we ti adasa nti ye tumi mi nyai ni ye mrafie ye magin titiye ye gin titiye ni bia utu fom kakra bi a go da wo be horo no ebe bebre wa to amasane Gyamfi no so so odi akwakoto futuom
na se ye de bi be kwa buchi akoton ani akoton e ba sa na o man ni bedi yie wo bedi yie me Ghana ni bia benya gold no so mfa so se si ani pa kakra bi ana omo ye smuggling no nyai eya na omo fa ni se do mahama o ye too lenient enti o de ye timia na kwa ko pachew mi na epoku be frɛ me amenko Sammy Gyamfi upa me yenche se wako smuggler na se wa wia gold wia na se the gold wia ko bu baabi ukwa won fiu eti mu nyina munya gold na mu fa kwa paso mo di gold ni nam Burkina border ne so nu hwan no se say me ba beka me de na etimoto omo di nkofo akogu ho mo anwe nam di gold ni kofa ho ne ye chewa oni pa ko wa ra wo je tem ntimi na eti munya careful obi anya careful na sebi abusu ehia ho se wa akura na wo mpe wo ho a ye de ehia ho why ehia mo nkwani ahodin eva sira ka se ma ya na boafo otchere. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.